Yesaya call me the Mswaga Net Promoter the number 1 nanyi ni history nanyi ni Jafayo so Jafayo na nono bishanga nkore media productions kandi itondongera kuhereza na mununga nko mu lockdown no subscribinga sharinga nkore media buri kimwe cyone cyankore nono cishangaho kandi Jafayo in fact byazina no create rutaro rwa chapa na nahandi so eshahe jibambe humura kurunji munonga mushobora no musa katuramu kandi wabaje mushomesa kandi aje mutezwe bishane akuba katuretera ishinte kiba kweta egishuso ebishane binje bimukureba hati mwe yabitire kandi ebinji biriho so akatere cyane cyakora no jya market kandi akashitera umwaka gwara kumugwenda 13 akashitera umwaka gwara kumugwenda inshanju neshatu ya akashitera umwaka gwara kumugwenda inshanju neshatu cyaneco kandi hati kiriho no kirano cyetorura akatari kakora no jya binjini bakamanya binjini bashubura menyanya abinjini bashubura mu buri kimwe kungati bakumanga akatara kakatandika horo kumugwenda inshanju neshatu mbone bakita kanyomwazo so iwache manya kora no mira wando kore no jya ndo korota kujya konka kataraka akakazaho mwako gwara kumugwenda inshanju neshatu kandi abinja bazire banyu bakabatakazigwe akwanyonka kanywa kagamba muzeyi wanje akazaga umwaka gwara kumugwenda nkagana munana so eje history ne kwereka ngo akataraka nakira so warangwa abantu binji mbarabona bihawe ibintu Mr Life no shangana avuga ibintu motoka ina yiha ibintu nabireto mutawu naho so akataraka nakira kandi ogo atire cyane cyo kinabateraho bamwita Musa Katuramu kandi ogwa kazagwa akana turo mu ruhara mbarara umuruhara Julius ari kutura aho nareba MP wa Gwampara kandi niho yayinatura aho so akataraka ogo mushijo watire cyane cyo akazagwa kumugwenda 13 kandi ija yafa kumugwenda kinana kinana mukaga so rest in peace soldier kandi we bari kureta umurimo murunji wo kutera bishani akuba n'abantu binji abo wa inspiring kandi mu Western Vision batere bishani ke byo bugabe buri kimwe cyona at least ine cyo wakozireho salute ndiye Mswaga Net Promoter okuretera history.